Sad ti samo prati situaciju. Kad krene vaj. Robi, samo malo otkrijem, samo malo dole otkrijem. Kako smo uzeli čepone? Do 15. Da, imam i u 16. Ajde. Da. Ajde preuzmite to tada i tako bismo rešili, slobodno. Zvuke, evo tvamo ljudi, skinu kameru sa perspektiva. Evo im čut sad crne, oni snimaju sve. Gdje smo dalje dio, možemo... Ne, pa ispred ovoga. Žena ima jedno studicu. Robi, pusti mi sad kamera, da moka, molim te da mogu fino kopčati, da možemo govoriti.
Ajde.